Ibe ting chua ilung ta pen mene na mai ka pai ke zing kai kana mamai gumara sam news ke derin sa zeme kone salya gara dale Naga Student Federation NSF ne sam kam guys punuina naga ke dege pambe lesi kile ne du kyam ze lesi ki pisen mingyo gane pe pere ga pambe lesi kile ne ge anui naga hezet gu hazyak ibe mi po mi pai sine te be phai mizet gu hazyak teni ka ke loket ne te lungalo zarangai dale aize anui naga hezet gu pram pezet si plui kan chet pe tengo mak che gumgai zabam rahangene leise Naga Student Federation ne sale Naga Student Federation NSF President K Tep ne press conference marasam po manai ke che ngozam po kan sambihige saze Naga Student Federation lesina babau tingkum chang na jang kai ket nai tingkum chang na jang kai ko chumge ta pong mara mena pa ko chumpe ka roben dui Third Federal Assembly danai ka pai ke zing kai kamai ge bambege sam kam guys naga ke dege bambe lesi kilei ne du kyam ze lesi ki pe sen mingye gne pe pere ge bambe lesi kilei ne ge anui naga hazet gu hazyak ibe mi po mi pai sine te be phai mizet gu hazyak teni ka ke loket ne te longelo zanangai be samria ze chi ne te rarangu mang lei kane naga ke dege bambe lesi kilei ne du kyam gai gu lei ze sale Naga Student Federation NSF President K Tep ne saze Nagaland government ne chunarya changbe Nagaland Staff Selection Board telugara Naga Student Federation ne kebambe tingum kuchum changdize Nagaland sokri ne te figa magla release sale Nagaland Staff Selection Board telugara Naga Student Federation ne kebambe Nagaland kedege sokri gutabam department kacham ge petesai coupling begene zai qualified to bet menete razai ne backdoor appointment nim page sokri gutabam ngobe solu rahange giguleze sale NSF President K Tep ne saje Nagaland Staff Selection Board teloga mapata ne Naga Student Federation lesina mabone sokri du punira taze protest pe bamguleze sale Naga Student Federation NSF ne sam kam gaize punine Government of India sokri dage keze jikum tingkum chang na jang kai ket dui ke zeme taige Indian sokri guspai bone anui Naga civilian mong district ke churum luze kapche pedeuge coupling begene chaidi me kala kile na hange sanram gara ki gulei zai Naga ke dege Armed Force Special Power Act apspa hindi Indian sokri guspai mahange reji chi be hindi lutonar makta ne Indian sokri guspai dongnai haba gwakcha taton samjen makulei je sale Mizoram Chief Minister Zoram Thanga ne teti betani kake panalem pui pezine mirali changte ne ploilung sebatak lia gaize rehutu chi me dermatologist migeira lamge chibe pune rehuki wang radina appointment lulwai ne clinic wang ra lei zarangai beize mirali changte ne parata ze migeira lamge chibe pedu pabakaize lakpe zigine plunga lakpanai mobesam pogu official Instagram handle ge rogai dele anui hai mnane chigai ra ile aize teti betani kak maige Mizoram Chief Minister napui milari changte ne clinic ke rehutu chi me dermatologist migerari lamge chibe pedu lakpe bangai be me social media ge viral teche Mizoram ke ku doctors rehutu chi mera mane punirata banai punilungai lakpe ranglia kai dele Mizoram Chief Minister napui milari changte ne bawaka ga be jegne Mizoram de ge rehuki ge mata temera me medical fraternity nai doctors rehutu chi me mina haite setsi mene punirata je kamai ge protest Indian Medical Association IMA India dege rehutu chimedu rehi jetim jak maduine saze agum beta rehutu chimera metaige perai magra haguile jai numle se Mizoram Unit Indian Medical Association ne rangchi chakai dele chige Mizoram Chief Minister Zoram Thanga ne pugu Instagram handle ge rogaize pan dermatologist migerari lamge chibe peuki me teche panahlem pui mirali changte ne prata ze rehutu chime pedu buaka ya bizigene kulunbe ki gai dele jai Indian Medical Association India dege rehuti chimedu rehe jetim changmeduine strong action panapuita ge lugai makpesegne tokyo besam rangai dele zinai kapai ke zing kaiket tak mage Assam kede district coming yoge Assam sokri kanga bambe department kacham be grade 3 nai grade 4 post hange paboro ge mina kachibidu lugur rahange Assam go lui bomen ai lesina me lak krem dai medu ma chibe kapdebe recruitment exam inetet ke lura jai lesina ramene tatun zemakpe
makra hange mobile internet service kunta madai ten so ga be do ga dele top government official na sa ja mobile internet service ten so ga be rin na makche I met district coming ge India de gu hindi le sikwa palang cham den ji cham ga be section 144 prohibitory orders hezemena pa boto je ten samara phema pe hindi du ka ga dele je sale Assam gu lui bo men ai le sina me lak rumen dai chang him ro si me du ma chi be ka pe de be recruitment exam apo grade 3 na grade 4 post chang him ro hange le sina me lak rumen dai si me ne ma chi be ka pe de be zinai ka pai ke jeng ka ken tak mai wang ra be ka pai ke jeng ka de sen tak mai nai hechit ke je cricket tak mai ge bam ra be exam schedule mata to ra pi peting tim cha kai de le sai ne le sina me nai lui bo me du ma chi be ka pe de be ze board of secondary education Assam sibane te le je sale Punjab kdei sangru ge luta te be farmer pe zine Sukhwinder Singh Suki ne pring tinge pana telora ning zambe ki dream house telora luze heki pe set kana chunaba me ki bam ge Delhi Amritsar Qatar Expressway construction green fu ki hange teleu raje gene chunaba me bam gene 500 meter ka hele gai dele je sale Punjab dei go luta te be Sukhwinder Singh Suki ne pekira ke je ten sia makse pring tinge pana telora ning zambe ki dream house telora lu be ki pe set kana pagu halu kan ro be pakam ron sanwa kolome piki pung helega ra te dele je sale marasam pogamene saje Punjab government ne luta te be Sukhwinder Singh Suki hange Delhi Amritsar Qatar Expressway green fui tateu chura jegene tensia dibe nai tunga de mi perigai gulei zarangai dele kanne luta te be Sukhwinder Singh Suki ne Punjab sokri ne ka charangkang compensation pe be lugai lakse pring tinge pana telo running jabambe ki dream house telo lu be ki peser kana kada baba mehlei ra te gai dele je sale Punjab de ge luta te be Sukhwinder Singh Suki ne saje pagu dream house ka charangkang croquet lag ringyosi keuze telo gai gulei zai pane kada be ki telo raira ning maglei je sale marasam pogamene saje chunaria changbe luta te be ki fit haina ringyoria pa bamgene helei changdele aize private contractor ne ta teize keuze kanaria teize helei gai dele zai tingna mi puin sangne fit kroi pe ki bamgene helei zala lei zai keuze kanalung ke apo ki pa bam helei loi gulei zai apo pe ki pa bam helei gene kacharang tung gut pe palane teuze lag ringyosi gu kulei je sale Congress party gu pe ko chibe Congress party chief hange kakalang chura pesi pajailu gumze pesin printa tebe zinai ka pai ke zeng ka ken tak mai ge chu de le je sale Indian National Congress party gu body pe mera manai reze te me duine saje Congress party gu pe ko chibe hange kakalang ra peting pi hitim chakai be hechit ke zeng kai lungge Indian National Congress party gu pe ko chibe pe ku de le je sale Congress party Central Election Authority chairman Madhusudan Mistry ne press trust of India tage rangaise Congress working committee tage chuna a Congress party gu pe ko chiba hange ka kalanga be timik final date sandu pe kai la le zai ka pai ke zing kai ket tak mai gene choose hechil ke zing kai lungge Congress party gu pe ko chibe hange ka kalanga gu de le je sale Assam police ne danai ka pai ke zing kai kam mai ge hagwang ke de te ko bok me Al Qaeda kyang na hange numkan sebe mina hang na du Golpara district ne tui to de le Assam police ne marasam poga belu gumze aime mina hang na ze Al Qaeda Indian subcontinent nai Ansarullah Bangla team India taga bambe ke deilam ke tage hagwang ke deitu ko bong dui le je sale aime hagwang ke deitu ko bong me mina hang na Assam police ne tui to mezi ze Abda Suban Muslim rasi go body pe imnam of Tinukia Santipur mos nai Jalaluddin Sheikh imnam of Tilapara Natun mos leize Superintendent of Police Golpara district Vivi Rakesh Randine sale ai gena na mai gu marasam news ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele